mvugisha vuga mvugisha sohora amajwi vuga mvugisha itabira mvugisha vuga mvugisha oya mukomera amashi please merci beaucoup iyo ndirimbo kubera vuga mvugisha irangloba ibintu byinshi cyane precisement si indirimbo y'urukundo compte ishobora kuvuga ku byerekeye by'abagenzi iravuga iby'abagenzi by'urukundo amadeception n'ibintu byinshi cyane kuvuga ni indirimbo umuntu uri mu bibazo ushobora kwiretova n'ibyo bibazo urimo. Mwasohoye album n'ibyo indirimbo 10 ivuga ku mateme atandukanye ariko mwahisemo kuyita champion kubera iki? C'est vrai que ubuzima naciyemo c'était pas de la rose, ntabwo bari ubuzima bumeze neza cyane. Narabiririmbye muri album ya mbere ni Saidie, c'était une vie qui n'était pas bonne pour moi. Pour même arriver, même ici, parce que je sais que je ne suis pas encore là que je vais, mugabo naciye ubuzima bugoye ukuntu narabishyize muri album ya mbere. Mugabo iyi champion iri kwirama icyizere kiri imbere muri kariyeri yanjye y'umuziki. Nditeze ibintu byinshi cyane, niyo mpamvu twayikoze muri genre zibiri, afro world music, kubera turabe ko dushobora gusohora umuziki hanze tujye mu mafestival ari n'izindi zo ngaha nyene z'aba DJ zo kuvuza mu maclub, puisque on peut pas être s'éloigner cyane na public yo ngaha kubera turayikeneye cyane. Nje ndibaza ko iyo champion kuri jewe isigura byinshi cyane, kandi narayiririmbye nkunda kuririmba ibintu byose muri mu ndirimbo zanjye. Niyo mpamvu nobatumira ko ngo kumviriza iyo album message yose ya champion iri muri izo ndirimbo naririmbye z'ubuzima z'urukundo. So champion kuri jewe isigura iyindi step y'ubuzima muri kariyeri yanjye. Uravuga yuko harimo arrangement des mélodies zifite arrangement musical qui font ressortir l'identité africaine au fait. Donc harimo un rythme. Est-ce que on tubwira muri processus ya production auriez-vous fait recours aux instruments traditionnels z'u Burundi, je dis inanga y'ikirundi, ikembe, kubera iki mwaragize iyo innovation? Est-ce que c'est très important yuko tugaruka ku mizi? Arimo iyo akaba na champion irimo ingoma, mugabo ni indirimbo iri afro, mugabo irimo ingoma itambika juste umvise ingoma directement ukibona identité. Ndibaza ko les tambours sont un peu international, no muri patrimoine, kuvuga arama instrument amwe twashizemo kugira nitwiyeranye cyane na music un peu izi bita afro beats. Mugabo nko muri album ari deux parties, ari partie ya mbere iri world music ni musique iri un peu tradi moderne, akaba na deuxième partie irimo afrobeat. Mugabo still twakipinze icyo kintu cyo gushyiramo ama instrument traditionnel. Mbega nimba atari banga bivanye n'ivyo muri ko murakora, ni ryahe banga muba mufise kugira ngo mukore ibintu mu byo butandukanye? Nakahe kaguhe mwovunira abandi urundi rwo riko ruraza rukora uyu mwuga? Ibanga ry'umartiste no gukora ego uteza gukora cyane, donc cyane kabisa. Notanga akarorero kuri jewe, natangiye ndi umugitariste, naona ngona ma répétition au moins 8 heures par jour aho nari kuri gitari. Nk'iyi album twayikoze au moins c'était 2 mois, twara turanga muri iyo studio uriko urabona ngaho n'umuproducteur n'abandi bari muri team dukora tweshange amayide
Pour moi, je peux dire que ni ugukora cyane, burya iyo ukoze cyane birafasha. Yego.